Mekejang asane nawang buah belimbing wuluh. Asane masem kecut. Aluh mele di pekarangan nih. Ternyata liu gating lah manfaat kesehatan. Entu ngenah di lontar taru permane. Penyuluh bahasa Bali Kabupaten Tabanan Imade Mulyarte nerangang di lontar taru permane belimbing wuluh entu dadi anggo obat. Misalnya obat kokoan biasa, carane ngai alih don belimbinge anggo nyimbuh. Isinin masih isen kunyit nyang telung ies dogen. Dadi anggo loloh isinin temu tis aja ketumbah limang batu. Yen kokoan ane tuh sing misi tengka anggo bungan belimbinge. Isinin don pacar sone, bawang metambus, don sulasih mie, cekuh, cuwuk lengis. Cara ngengai makejang entu maintu bungkus cara mekukus. Terus peres alih yehne. Hasil peresane isinin juuk lengis, minum awai ping 3. Sing je anggo ngubaden kokoan dogen belimbing buluh malah anggo ngubaden tekanan darah tinggi. Carane alih telung batu belimbing buluh iis cenik-cenikang. Suwed entu lab-lab yeh telung gelas nganti mesise ben aglas. Yen sube enyeng mare saring dak diminum suwed medar. Tim Bali Express ngelaporang.